Na prvi pogled, to je bila obična ekipa od 6 12-godišnjaka. Imena su im Boris, Otis, Zara, Inka, Zubo i Mrklja. Zubo se naravno tako nije zvao, to je bilo smiješno. To mu je bio nadimak, pravo ime mu je Florijan. A Mrklja se zapravo zvao Ivan, no naravno ekipa nije koristila ta imena. Ljeto samo što nije počelo, a sa ljetom i kraj školske godine. U razredu su obrađivali zadnju lektiru prije praznika, Pustolovine Toma Sojera. Profesor hrvatskog ga ispitivao, a Zubo nije znao, pa je za zadaću dobio da pronađe u knjizi odgovor. To je značilo da je morao ići u knjižnicu posuditi tu knjigu kod zloglasne knjižničarke, gospođe Sović, koja apsolutno nikoga nije voljela. Zubo je doma u knjizi pronašao nekakav rukopis, što je očito bilo napisano olovkom, i znao je da ako knjižničarka pomisli da je on to pisao, neće biti dobro. Uzeo gumicu i to brzo obrisao. Sutradan na toj istoj stranici pronašao je iste rečenice i to mu je bilo sasvim čudno, pošto je bio 100% siguran da je on te rečenice prethodno izbrisao. Pokušao ih izbrisati još jednom, ali ovaj put ispred svojih prijatelja. Nakon nekoliko minuta, kada je otvorio tu knjigu, ponovo su bile tamo rečenice. Ekipa mu je povjerovala da nešto nije u redu tu i pošli su u avanturu svoga života. Kada su malo dalje istraživali, shvatili su da je to zapravo zagonetka, koja ih je navela na to da posude knjigu Hajdi. U knjizi Hajdi pronašli su nove rečenice, koje su ih navele na to da posude drugu knjigu, knjigu Gulliverova putovanja. U toj knjizi pronašli su upute kako i kada mogu ući u staru školsku knjižnicu. Onu školsku knjižnicu koja je izgorjela 1975. godine. To je bilo davno. Ali morali su u nju ući u ponoć, točno u ponoć. Nekima se to nije svidjelo, morali su doma ostaviti pisma kako se roditelji ne bi previše brinuli, ali unatoč tome svi su se pojavili kod knjižnice. Kada su malo dalje istraživali, u šumici pokraj knjižnice pronašli su tajna vrata, ali nisu ih uspjeli otvoriti. Tek kada je otkucala ponoć, vrata su se otvorila i naša ekipa je prošla kroz njih, a vrata su se odmah zatvorila i zaključala, tako da nisu mogli ići nazad. Našli su se u knjižnici, staromodne naravno, ipak je to knjižnica 1975. Tamo su upoznali malenog dječaka, imao je 7 godina i nekakvi čudnovati čarobni medaljon oko vrata, zvao se Antonio, i on ih je odveo ka svome gospodaru. Ušli su u ured gospodina imenom Skeltin Potpilj. Kad su tamo ušli, ugledali su nekakvu figuru koja nije uopće ličila na čovjeka, imala je sve neljudske osobine i nije bila normalna, i shvatili su da je to bio demon. I pozvao ih je na ručak, tako da su imali točno 2,5 sata prije ručka da pobjegnu s tog mjesta. I tako oni su krenuli bježati. Pridružio im se i maleni Antonio, koji je tamo već bio jako dugo vremena, pa je poznavao sve te hodnike i knjižnice. I tako dok su tražili izlaz, naišli su na knjižnicu, još stariju od one. Ova je izgorjela 1867. godine, ali pošto je tako stara, tamo su sve knjige bile pisane na glagoljici, a oni nisu znali čitati glagoljicu. Ali posrećilo im se i našli su jednu knjigu koja nije pisana glagoljicom, no ta knjiga je bila jako visoko na policama. Antonijev medaljon je zasvjetlio i jedan od dobrih duhova domovoj im je pomogao i srušio je tu knjigu sa police. U toj knjizi saznaju kako su dobri duhovi prije mnogo godina protjerali Skeltina iz pravoga svijeta i ubili njegovu ženu demonicu, te kako bi on oživio njegovu ženu, treba mu 7 dječjih duša, a njih je bilo taman 7. Također su saznali gdje mogu naći oružja dobrih duhova. Ta 2 oružja su bila kremen i bodež. Zaputili su se prema sobi sa oružjima kada se Skeltin dočepao Inke i rekao ostalima ako žele vidjeti svoju prijateljicu živu, moraju doći u jednu određenu prostoriju gdje im je namjeravao uzeti duše i oživjeti svoju ženu. Ekipa, sad još ohrabrenija, pronašli su kamen i bodež i zaputili se prema određenom mjestu. Ušli su u prostoriju i vrata su se odmah zaključala za njima. Tamo je bio Skeltin i njegova odvratna žena u lijesu. Skeltin se divio njenoj ljepoti, kada ga je Boris pogodio kremenom u čelo, a čelo mu se zapalilo, te se kremen odbio u lijes njegove žene. Sada su oba demona bila u plamenu. Skeltin se zaletio trčući prema djeci, a djeca su pokušavala otvoriti vrata, no nije im baš išlo.
Antonijev medaljon je ponovo zasvjetlio i jedna dobra vila Sandeteona im je pomogla. Otvorila je vrata. Djeca su izašla, a Boris je zaglavio vrata bodežom. Skeltin nije mogao izaći, tako da je izgorio unutra. Hodnici su se počeli urušavati, a ekipa se onesvijestila. Kada su došli ka svijesti, primijetili su da su se nalazili u šumici iza njihove knjižnice, tamo gdje su se i uplali u sve ovo. Borisov djed ih je sve odvezu doma. Nakon nekoliko tjedana, kada su svi izašli iz silnih kazni, zato što išli su van u ponoć, šta su očekivali, odvezli su malog Antonija doma i saznali su zapravo da je njegova majka zloglasna knjižničarka, gospođa Sović, koja je mislila da je njezin sin preminuo 1975. godine u požaru koji je uhvatio knjižnicu. Tako presretna što je dobila svojega sina natrag, odlučila da će dati otkaz u knjižnici tako da je mogla što više vremena provesti sa svojim sinom. I dokaz da to nije sve bila mašta pronašli su na poliđini Antonijevog medaljona. Pisalo je: "Zbogom, sve vas volim, Sandeteona."